nagabenda ka jingko jingkia jang Lilian Linda Parthapran ke jingchuta tua nagabenda kamen siam jongi Kosila Wanka Var lais pak lai fundriu. Lais pak lai fundriu. Koperato ngesngo yautrai nagabenda ga jingai ga jingkor ko baro paudang tese halo jongi vei pai vei nginang duai kadbang nginang jan bat ke Christmas agane ga sngi ka ba Henry jonga jing duai no bena Christmas ai ka boru trai nang van pau hangi vei pai vei hagi inga sem jongi hagi kun ki ti ki jongi hagi himen ki para jongi hagi ki mi ki pa jongi habaro ka jinglong jonga jingim jongi ayo try unang shimdi pura yangi unang plai lud yangi naga jimpang naga jing jinjar ke jongi bangin long ki bashong ble ha ke jingim jongi ha kerteng uppa barukon barumen sim Bakhuid Amen. ka jinga e jongo try jongi u Jesus Christ bat ke jingi jongo ble lembat ke jinga sulak jongo men sim Bakhuid kindon Rengkat bat pi barro ko himen ko para naga jimpule naga kitab jingrawai ngios ngo kumno utrai upentimai yangi naga jingit ka jamu pau pen vandur ya ka jingit samla ban pen sautu yangi hadukat no utrai utrang ban don lang bat ni nginang duai nadu ka donut banginum long ka daw ban pen ken ya ka ne jingi jongi padu balai lese haki ya kieng jongi haka kran ka kana jongi haka jingmu jimbar ka jongi haka jingmu dur jongi ngilale popersha ya ka ne jingi ka baken sai ka jongo balai ka bawan hiar halo jongi panginang yasuk padu trai to ngini yasuk padu balai haka ba ina ya ka pop daga ba isino ya ka pop ha ka jingim jongi kotrai jisu ngilong pop ngilong ke baduna haruka map yangi sait kud yangi daga snam bakar dor ka jame nga plan ha ublei badun bor baro bade happy ko himen ko para banglele pop shibun dagi jimparkha dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle pala jonga dagi jingle pala jonga dagi jingle pala bakrao e jonga namar kata nakar phadia kamaria Bakhuid kabayaisa kathei suti yaki angel pakiri koi badi pi ko himen ko para bentuai nagabenta jonga how try ublei jongi
Ublay badon bor bar wani sune yangi. Barendala map iki pop jangi. Wenyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. To nginia duwai. Ni duwai. Bau trai un shimdi yaga jing talat brio jangi. Bau un pen janai. Lemba kaneka ayam janga jingkarku ke jingai e. Ni duwai ru nagabenta ki himen ki parajangi ki bajingai na utrai. Kotrai to snap isune ngi karpat, yaki jing duwai jungu pai jame, knamba, kitu kibakamen, haga jingwan jungu kun balaka marway jame, haga do kasnam jungi, kinyo yakabainong janga jingim bam jikut, yenda uwan haga burom jungu, da utrai jangi Jesu Kristu kun jame, uba im badu basen sha renkat badme, haga jingelong kaway jungu men siyem Bakhuid, Uwe ublay, junom la junom. Amen. Kajing puli na kitab cingruai, kalong baar, kat khot ke bapra, handu kat saw. Utrai ularai ban pen ko pom, ya ka kenro jongka hun ka sion. Ula bodak ya ka da ulan. Bat shem kenran ya la kakti ba penjot. Ula penyam ketang ya ka kut bar bat ya ka kenro kumta kilaya luat lang. Ki kerdop jongka kila ngam hapok kendeu. Ula penjot luet ya kinar kenang nar khang jongki. Usim jongka bat ki bakrau watri jongka kidon bat ki nong mani blai thau. Any don shu bat ki nong ethulupa jongka kim yo jing ipau shu na utrai. Itemen kisan ka khun ka sion isong temblung hakendeu. Kila ber dau pum yala kikli Pat kipong da kijan berni, kitay samla ha Jerusalem, kila dem po mu syakendau, kikmat jonga, kila ring suai namar bayam, kamsim jonga kakende, kadunu jonga kalatlor snusi, namar kecingjot jong upa jonga, namar ba ikunlung bat ki badang buny, ki yabler, ha kilenti bat ba kasnong kilenyar hala kikmi ha ei upu bat gawan kadwa ki yabler kum kibreu ki bamsaw ha kilenti ba kasnong kadwa ki the yala ka chingim ha ka shadem kikmi chongki kum ei ngan ong yapi bat ei ngan yanujor yapi kukun kenthe Jerusalem Panu ngan pin ya seriem ya pi, ba ngan du pentengen ya pi. Ko thai samla ka sion, na ba ka ching chot chung pi lakat ka du riau,
manu bala ban pin baha biang ya phi kinong athulu pa jong phi ilayo I namar jong phi ki ching I pau bat thok bat bashkor kim sham ban pau ya ka ching boman jong phi pandu ban bet bat bin baha biang ya phi han rei kila ban pau ha phi ki ching ya thulu pa ki ba thok bat ki ba ya lam bakla akatin ublay Nakasam, lai kulai nabar news pa katsa. News pa katsa. Utrai undon renkat bat pim. Renkat bat pilu. Kajing puli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam nami utrai. Om slem hadin. Kamaria kalakre lakrum bat kalalek bak sharilum. Shakas nong had Judea. Kalalek shaying u Sakaria bat kalai kuble yaka Elizabeth. Habaka Elizabeth kala yusngo iaga jinko ble ka Maria. Ikulum haka po jonka ila kinji. Ka Elizabeth kala dap da umensi yem Bakhuid. But kala perta daga sur bajam. Pilong kabala kerku na padengi kinte. Barro. But bala kerku ulong ukun bapinsaka. Hatu ngadek bakat ka kami utrai
kan dawan jingo yanga ngatang shu yasngo iyaka jingko blay jampi iklung hapo janga ila kenji daga jinkamen sukmapi ki balange bakaktin utrai kan sa urlong dashisha ka gospel jong utrai Kajingara eming Chris. ko himen ko para bayit ka utrai Jesus Christ kabba ngidang jan bat ka jingra ke Christmas u Jisu ula jan bat ni minda ula jan bat ni omden marba udang jingai nangi kabba ngidang trang iawu unsawan jan bat ni but shakitu ki babriyu ki bamdon jingang nut bat ka jing trang bat ka jing kwa ban yo pediang yau Jisu unang sa jingai naki haba kis na mingi kila trang ban yo i yau Jisu kila job ya ka jing jingai baro kila job ya ka kari nongwe jongki bandu wan sha utrai ka jing kwa bat ka jing trang jongi ka penyajan yangi badutrai ngiyos ngo na ka gospel haba ka maria teisuti kala pediyang ya Jisu ha ka jingem changa kala kongo ya utrai haba kala nget ya ka tin utrai kala jan badu Jisu bad kadba kala jan badu Jisu na ka kende na ka teisuti nongkindong ya kaba ongdon batip baditu yaka kalastang ban kerlalong ka teisoti bala kerku na ka jinglong teisoti ba kalastang banlong ka kende bala kerku kaya ka jingai banlong kende suda sya ka kende bala kerku na uburiyu suda sya ka jinglong uburiyu bala kerku katno ka jingai ban poi syakane ka jinglong ban poi syakane ka kerdan namarang yusno naka shindur jangka Elizabeth hi bakala ang pilong kindai bala kerku napadengi kindai teka jingkali kalong katno ka jingjingai banlong kindai bala kerku banlong ubriyu bala kerku lese don bun ge briyu basa jingai nakane ka kerdan bun ge briyu ki jid bansa jingai nakane ka kerdan banlong ki bala kerku don bun ge kun samla jangane ka juk kaba menda haba ubla yu kot ye ki banlong ki bala kerku kijit bansa jingai nakane ke jinglong bala kerku don buon ki longupa walada haba ublayu kot yeki banlong ki bala kerku napaden ki kinde baro napaden ki ramba baro napaden ki samla baro kijit banlong ki buryu bakinde suda kinde marwe kinde batilli shinrang batilli kalam kaneka jinglong bala kerku kai ka jingko jang uble yanga badiapi bangide balong uburyu bala kerku napadeng kiburyu baro ngide balong kende bala kerku napadeng ki kende baro ngide balong kinna bala kerku napadeng ki kinna baro Henry ka perte ka om sa jingai na kenega jinglong bala kerku kamendoy ayuban im na kenega jinglong bala kerku pinban kijit ban im kat kinday suda shinrang suda
Remba suda kalam kane kadaka shinjanga jinkarku. Kumno ka mariate suti ka kerlalong ka kendai bala kerku na padengi kendai. Kumno u Joseph Bakhuid ula kerlalong u ramba u bala kerku na padengi para remba baro. Kumno bon ki rikuid kila kerlalong ki bala kerku bad ke kende bala kerku bad shinrang bala kerku napadeng bon jai ki kinde bad shinrang ka Elizabeth ka ai jubab kumno ka Maria teisoti kala kerlalong ka kende bala kerku napadeng ki kinde ka jubab jong ka Elizabeth kalong na marba pilangait iya kaktinu trai. Ka Maria teisuti kalangait iya kaktinu trai. Kalapediang iya kaktinu trai. Haba u angel ula wanra iya kakubor baba. Iya ka jimpan pana u angel kalalong shisha ba seiso hake jingim jong ka Maria teisuti na marba kaktinu bele ka ang kalangait iya kaktinu trai. Bahkan sa urlong da shisha. Ko himmen ko para. Man kasngi ngipediang yakaktino try. Man ga yukirish Bakhuid ngipediang yakaktino try. Ni yosno yakaktino try. Lese kiba yosno yakaktino try. Kiba snap yakaktino try. Lese kiba shashkor yakaktino try. Kimju pediang yakaktino try. Kideben pediang kumno ia kaktino try. Haba man ka por kaktino try kala puleshani ne mang ni pule lajom hake yinga sem jongi hake barshim ia ka Bible kai ka bade banjia hangi. Hat katasin ni pule ia kaktino try ni deben ngit ya ka balato hake katin kan urlong shisha hake jingem jongi. Kane kalong galendi kane kalong galat galendi Banlong ki kinde bala kerku. Banlong ki kinna bala kerku. Banlong ki remba bala kerku. Banlong ki samla bala kerku. Ni don kam ya kane ka jinglong haka jingim chongi. Ni deban ngeit bad pediang ya kaktinu trai. Ni deban ngeit bad ni deban pediang ya kaktinu trai. Bahkan urlong haka jingim chongi. Bunsin. Ngisus ngap ya ka tenu trai, kumpang ngis ngap ya ka kubor ha ka TV. Lese ngis ngap ya ka tenu trai, kumpang ngis ngap ya ki kimmen ki para, ne ki paralo ki kran khana badni. Namar ngimju pediang ya ka ba ki kran, ngimju ngeit bonsin, ngingeit ba ngis ngap ya ki, Shuban biria yalade, lese ban lekumen bapadang jongi, ni kran bun giktin. Ni skapru yakiwe. Tendeng don giktin gaba pengamen yangi, don giktin gaba pendom kai yangi, don giktin gaba pellarain yangi, don giktin gaba pendu jingkerman yangi, don giktin gaba pensausi yangi, gaba penja umat yangi. Te haka keren ka kana bat ki paralog habang yusno kektin bala keren ngidon born jai ki reaction kenre kaktinu bele ka on lada ngis ngap ye kaktinu trai da ka jinget bakan urlong shisha ha ka jingem jangi ngin kerla long ki bala kerku kane kalong ka jinglong janga maria te soti banlong ki kristan ki bajanai Balang ki Catholic ki bajanai. Balang ki Catholic ba kerko ya ki vai. Ni don kam ya kane ka jinglong ha ka jingim jogi. Ha kane ka ayong ka Bakhuid minda utrayu kot u weringi vai pai vai. Balang ki bapdiang ya kaktin. Ki bapdiang ya kaktin ka ba mod ki bapdiang ya Jisu. Kalan u Jisu ngimla balang ki bala kerko. Kalam ka jingim badu Yesu Christ ngimla ballong ki kerku hapadengi kinte hapadengi shinrang. Lada manga padmapi ngiko ballong ki bak la kerku yakiwai tang kawai ka lindi ngidon pediang yew Yesu
Kaktin bala longdo longsnam ba shong sahabat ni. Bat ka Maria te suti kalong ka nuksa ya kane. Buon giri ko kilong ginuksa ya kane. U Joseph Bakhuid ulong ka nuksa ya kane kumno kilapdiang. Kilapdiang da ka bangay ba ya ka bang snap ya ka bang yosngo kan urlong shisha hakajingim. Ay kaktin kanang urlong hakajingim jongi. Kadbapi snap ya nga duway hagamensiam. Ya ka bang snap ya ka bang shashkor kan urlong shisha hakajingim mensiam. Bangan long kende balakerku na padengi kende. Bangan long ushinrang ubakerku na padeng kishinrang. Bangan long ubakerku hapadengi kende. Bahapadengi kinna. Bangan long shisha kajingkerku yakiwai. Potrai jisu kerku kerdo yangi. Penkrai yangi. Hikai yangi. Banginduk pediang yakaktin. Bad ngingait yakanektin. Bad ngingait akan urlong shisha hakajingim. Minta kasni hakane kelipmat. Ay kaktin jame kan urlong shisha hakajingim janga. Haki ingasem janga. Hakamet kapar janga. Hakamen siem janga. Banganduk long balakerku. Enyaro ya utrai Jesus Christ. Kohimen ko para toni pla yaga jingait ke jongi ngangait ha uplay upa badon bor baro unong tau ke beneng pa ke kendo bad ha Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna mensiam Bakhuid ya ubala kana kamaria teisoti ubala shale ben ho Pontius Pilatus la sanar kanayawu la yapla terpiawu Ulakiasha kibaya, hagasni kabalai ulamipat na kibaya, ulakiyo siya bening, usyong siya kamon uplay upa badon por baro, nangda unwan pat dan bishar ikibayim pat kibaya, ngangit hau mensiyam Bakhuid, haka Balang Catholic Bakhuid, haka jinyasilok irikoid, haka jimma ikipop, haka jimmi pat kado, haka jingim bam chikut. Amen. Spot in your To ya duai ko himmen ko para baga jinkinia janga ba jumpi kallong ka papriang kun ha ublay upa badon bor barro to try putting jinknya nikti jongki na uta ga jingra ko pro ko protect chung ka jimantoy ni badang balang ko chung baro ko way Top pediang hun kotrai ya ke jing terwa janga balang jome. Ya ki ba da ke jing isne jame
mela ai ba enterwa hame bat yakaba daga borjame me penkala shaga jimaya janga jimpenim yangi da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renka bat pi Rengat Bapiro. to kentiu yala ki donut Ikitiu shall try. tongin aingu ya utrai ublay jangi Kashong hog bakate. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi kamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ. Ya uba ki jingkran baro jangi nongya tulupa kala ya tulupa syapang jangu. Ya uba ka kemi basoti kala ap kemi lendi daga jingi ba omla syempang uba yaka jingwan jangu uyani jangu uyanis baptis ula ruai badula kedau haba uwan. Ubala ai lupa hangi ban kemen haga jingmaya janga jingka yawu. Kenamba unshem yangi kiba sharai haga jinduai bat kiba kemen haga jingero yabu. Bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kesem bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo janga bening ngirwai yaga jingruai yaro yame bat ni pen bana klem sangin. Bakhuid, Bakhuid, try. Haganega por kabakantang Bakhuid. Tongin duai pautrain perlong yangiru balakerku. Dakaba shash koryabu, dakaba pediang yabu, dakaba ngait bakan urlong shisha, yakaba kaktin utrai kala karen hangi. Minda haganega por ngin ngait ba utrai ublay unvankia sha uniupo bat kawain pen kalai ekamet kas snam jongu kris. Ngin ngait bangin pediang yaw Jesu beshisha akadonut kamen siam jongi bangin dup langgi balakerku. Dashisha melongo Bakhuid kotrai katemei jangka jingkuid baro. Namar kata ngikarpad yeme to pen kuid pen kantang yakini ki jing terwa jangi. Da kabapa ya umen siyam jame kum ga umje halo janki bakindup kelalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yev badala ka mons ngba ulapdian yaga jingsha shita ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yavu badula ai halagi sendran u om to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi. Hakaju kerukamenda lalayabam ulashim yakakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka
halaki senran u ong. Tu shimba to di nakane pi barro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutang bate mai bad bam jikut. Ya kabayan penmi nagabinda jambi bad nagabinda ki babun. Nagabinda ka jimma yakipop. Talay yakane ban kan mau yangam. Ko snam bakardor jangu Chris. Tapen kuit yangi. Tapen kuit yakamen siem hadim pen kuit. Pen koi pen kia yangi. Bad yada yangi nawu bamai. Kajing maya jong kajing Kata simbangi bandu diuku Pagi dinagani kakuri Ipendraya jingya jong bikutu Tajudu Namargata, ngi ke bapin menta ya ka jingya par ka jimmi pa jongu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, but ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aing waidem, namar mela nyu yangi ke ba bit ben ya hakama jamme per ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadia me. Bangi ke ba yo benda haka met but ka snam ukris ngilong ke bala penyatali kawe da umin siyam Bakhuid. Token mau kotraya ka Balang jamme kabala priyang hasatala ka partay. But the penchana yaka haga jingi renkat badu Francis upa Bakhuid jangi. Father answer administrator janga diocese. But baru ki lingdo but kiriniam. Token mau lemru yaki himmen ki para shinrang but kinde. Kibala yoti ya daka ba kermen yaka jimmi pan. But ya baru kibala klat no haga jingi sune jamme. To padiang yaki shaga jingshai ka kamacha me. To isune yangi barangi karpadia me. Barengkan bat ka Maria tesuti Bakhuid ka kami jongo play. U Joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ke bala pensubaya me pateng la pateng. Ngindup lang ki babit ben yo bin dalem ha ke jingim bam chikut but bangini ro but pendon burom yame da ukun jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kallang hameyu bleyu pa badan bor haga jingelang kawe jangumen siem Bakhuid barro kaburom bat ke jingero junom la junom Amen. Kohimen kopara tongin duai ba utrai uble unwan kiar halo jongi kabangi kot karpadi abu baun perlong ingi baro bala kerku daga bangi shash koryawu kam dam ikene ke jing duai haba ki apostol jongu kila shash kor bat kila kongu bat kila nge kan urlong shisha ke jingim jongi kala kala mangirung in duai daga taga jinge ya ka bangi duai kan urlong shisha haga jingim jongi Kopa jengim uba habening kalong ka Bakhuid ka teng jami kan wan ka hima jami kalong ka mon jami ha ka kindaw uba habening to ayangi meta ka jimbam jangi ka bahala kasi bato map yangi yagi ringkang jangi kumbangi rungi map yagi bales niyo yangi bat yalam yangi syaga jimpen shoy and pray to polite yangi nga ka basiniyo Topelait yang ingi kerpat kotrai nagi jingsin yu barro. Haga jings born jamme, toai jingsuk jingsain hagi sngi jangi. Kramba daga jingerap ka jingisne jamme, ngilait baro bon haga pop, bangin yo jingeda nagi jingjinjar barro. Kadbangi dangap kemi lindi, yaga jingkaramen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi, u Jesus Christ. Namar kesumi kalong kaima, kesumi kabor kaburam. Sunam la sunam. Kotrai Jesus Christ, may bala ong haki apostol jamme, ka jingsuk nga i happy, ka jingsuk janga nga ai happy.
Wat peti gi pop jangi, Henry yaga jing e janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, toai haka yaga jing suk, bad ka jing yatali kawe kat kum gamon jamme, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom, Amen. ka jing sugutrai, kandon, barabo renka, bad pim, Rengka bat piru. dap daga jing edu trai, tongin yang markelian. Hakumi, ukun lambro junga bale. Hakumi bakit na ka pop junga partay. Sukito ke bala korsha ka jing kawai junga ukun lambro. Pukadra nablong kasyong hok pamadrung po kaying junga. Naray siyong tanagakti kamansim junga kasakyahi. Kamet berkasnam junga Kris kendrian asya ka jing impam cukup. Amin. Ka kominion mensim. Ko Jisu jonga nganges kem pamedon teli haka sakramen Bakhuid tam keduan. Ngai jame nolor ki e baro pengatrang pamen wan hapo kamen sim jonga. Namar pamen takum ni ngamlaban pediang yame haka sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonut jonga haka jinglong mensim. Ngapiam yame hala kadonut. Pan ngapen yeso ira debat me. Watsya bangan khatsu name. Kodrai Jisu. Yes ngongo yame ngero yame. Ngipendon buram yame.
Namar melong kaktin balalong dolong snam. Barni pediang yame. Ingay hame. Baka jingwan jame kan urlong shisha. Haga jingim jungi. Baga jing don jame kan penkoid yangi. Ka jing don jame ka penkoid penkia yangi. Jing pediang yame haga donur kamen siam jungi. Kanam pelai lud yangi. Nabao babun jai ke jinge. Ko jisubenit. Ngiwan IT hame. Siamor ke jingang nur jungi jingim jungi. Kadbangin enjang bat ka jingra ke ski kha jame. Ka Christmas. Jisu karko kardo. Ya baru ki kon ki ba trang daga binda jame binda. Ya ki bapang ki beshitam. Ya ki balatemen. Ya ki batia pang ki hospital. Ya ki batia ki ICU. Ya ki bayam sosi. Ya ki baduk. Ya ki bajincha. Ya ki barake eka ski ka binda gaski. Ya ki bamdon land binda. Hage ne ka ayam. Bandon lang ba ki himen ki para. Namar ba ki sa jingai na ki ying. Ya ki gina ba pule jingai. Ya ki batre jingai. Ya ki bamdon ki kam ki jam. Ya ki bada shulinga men siam. Jisu perlong yang ibang bala kerku. Daga bor jame. Kadbangi pediang yame. Kadbangi trang yame. Kadbangi kongu yame. Kadbangi shashkar yame. Ay ka bor janga jingpin koi kanang. Terlep ya ka bor ka jingim jungi ibai ibai. Kanang pen koi yang iminda. Ay boring Jisu. Pen koi ben kia yang Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Ya roh yang ego Jesus, ni mana yang ego Jesus, ben koi ben kia yang ego Jesus, pelai ludi yang ego Jesus. Ay kabor bang jome nang mania kalor ki inga sem jongi. Ay baru ke himan ke para ki kuan ke ti, baru ke kalalong ke bala kerku menda. Ay baru mangi ke papediang yame, pagin lebih ya kena ke jinglong jongi bala kerku Jesus. Ay hallelujah, 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 hallelujah. Jesus perlong yang ke bala kerku na pedengge marjan marpa baro. Perlong yang ke bala kerku ha pedengge para dog para jor baro. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. Tong nia duai. Kotrai to ai ba ka jingyo binda haga jingmaya jimble. Kanai ka jingyada bayaine yau pai jame bakunda da ka ba pindem ha ka buroms em jame da ka jingit ka ba pura kinyo karhai ka jingkoi jingkalai met bad mensium da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengkat pat pi play badon bor baron karkuyapi upa baru kon baru mensium Bakhuid. Amen. Ya lesuk ben penpena ya ke kubur bapa jong utrai daga jingim ke jompi. Isomo yauble. Nomor ke bapra. Wan Jisu adom musim Bakhuid. Amen. En die rood Jesu Christus.